Najveća sreća i uspeh je da ostanete dosledni sebi i poslovnoj etici koju zastupate ili bilo koju firmu za koju radite, da čuvate interes firme i interes svoje ličnosti i da zaštitite taj integritet. Ja mogu da kažem da sam na tržište krenula 90. godina da se bavim komercijalom i tada je bila retkost biti trgovački putnik u Jugoslaviji na našim, da kažem, balkanskim terenima i to je bio jedno, da kažem, veliko interesovanje i mojih poslovnih partnera. Nekako sam, što sam bila mlađa, bila sam ih i zanimljiva, odnosno čudili su se moje hrabrosti, da budete na putu, da budete u kontaktu sa ljudima, da pravite ugovore i da tako završavate poslove od interese kompanije koje zastupate. Ja sam imala sreće da tada radim u Bambiju, jednoj prepoznatljivoj kompaniji po plazma keksima, gde je sama po sebi ta tehnologija i keks sam se prodavao, ali ujedno smo mi proširili taj kapacitet prodaje i ostvarili jedno značajno ime na tržištu. Tako da sam sa svojim rezultatima rada ja i napredovala, moji menadžeri su uvideli to i pružili mi šansu da dođem do rukovodeće funkcije, gde je to iziskivalo jedno veliko odricanje za mene, kako u porodici, tako i u slobodnom vremenu i sa prijateljima. Jednostavno, žena lider, ako želite da postanete, morate da napravite jednu, da kažem, dobru strategiju za sebe, za porodicu i za tržište. Znači, tu mora svako da ima svoje posebno mesto. Nikad jedno na uštrb drugog. Porodica je za mene bila pre svega svetinja i iziskivala je moju veliku žrtvu i odricanje nekog mog slobodnog vremena kada sam na putu i sve ostalo i znala sam da idem na službene puteve na nekoliko dana. Ja sam morala sve da pripremim što se tiče hrane, garderobe, da ostavim kod kuće sve to uredno i da kada dođem normalno sve to pospremim, sredim. To je taj deo porodice, onda telefonom u kontaktu sa detetom, sa zadacima, sa ovim onim. Tako da su to neka, da kažem, i odricanja, ali su ljudi, bez obzira na sve, imali razumevanja za takve neke moje kontakte koji su bili van poslovnog dela i svi su moji znali dan danas da mene privatno svi mogu zvati posle 15 časova. To su neka vremena koja su primerena za porodicu, za prijatelje, ali vreme radno je za mene uvijek bilo poslovno vreme, tako da je to ostalo tako. Tržište je prepoznalo kvalitet, moj menadžment je prepoznao kvalitet, ja sam bila na neki način i brand menadžer stvarajući ime nekog proizvoda i uspela sam mnogo u tome i mnogim drugim kompanijama u Srbiji sam pomagala da plasiraju svoje proizvode. Normalno da su kompanije u kojima sam ja radila bile na prvom mestu, pa posle svima drugima pomagale da nađu svoje prisustvo. To mi nije bilo teško jer ja sam znala da posle mene, bit ću ovako iskrena, mnogo ostaje prostora malog za bilo čiju realizaciju. Druga kompanija, jedna od još više poznatih, je kompanija Simpo gde sam radila, na poslovima komercijalnog direktora. Tada mi je bio radni zadatak da uvedem Simka čokoladu na tržište Srbije i šire, Crne Gore, Republike Srpske, Makedonije. Tako da mi je to ovako bilo jedno zadovoljstvo. Sama po sebi čokolada je slatka i moj posao je tada bio još slađi posle Bambija. Znači, isto je tržište, isti kupci, nema tu nikakvih noviteta, samo je u pitanju drugi proizvod koji je nicao na tržištu i mogu da kažem da je bio glavni konkurent Milka čokolade jer je dostigao isti plasman u količinama kao i Milka čokolada na tržištu. Još jedno ime koje je jako značajno, na koga sam ja ponosna i za koga mogu da kažem da mi je ovako reper i kruna mog rada, to je uvođenje Voda Rose na tržište Srbije i šire, paralelno sa Simka čokoladom, jer sam i toj vodi, koja je izuzetno visokog kvaliteta, dala im po sebi. Tako da, eto,
moji prijatelji, moji poznanici, moji sugrađani, moj kolektiv i svi drugi znaju za te moje rezultate i država i Privredna komora su me prepoznali kao ženu lidera i tako da sam i dobila to priznanje za ovaj region Braničevskog okruga u privredi i u biznisu, a drugo imam i dosta drugih priznanja. Odnosno 2009. sam bila u prvih 50 žena u biznisu Srbije, zatim 2019. sam bila u prvih 30, da bi ove godine dobila nagradu Beogradski pobednik u svojoj profesiji. Sada se bavim uspešno, mogu da kažem, turizmom. Pravimo jedan novi imidž, novi brend u turizmu. Hotel koji je privatizovan 2003. i koji je bio dosta ruiniran, stavljen je u funkciju, mogu da kažem da su kapaciteti iz dana u dan popunjeni, da država tu pravi i ima sluha vezano za vaučere za turizam, da naši gosti su i korisnici vaučera, imamo dosta ekskurzija, zatim organizujemo razne manifestacije i proslave, imamo prvomajske praznike, imamo vidovdanske praznike, imamo Golubački kotlić koji je manifestacija koju prepoznaje cela Srbija, zatim sada 13 godina održavamo jedno divno prijateljstvo sa folklorom Grka sa Lefkade i ova godina je isto, biće, tako da kažem, 13. po redu i prepuno već smo napunili kapacitete jer je tada prisutan grčkom folklorno-muzički program, a i naš program. Tu je ta neka sinergija Srba i Grka i jedno prijateljstvo između naših zemalja koji traje. Ne bih se zaustavila na tome, čak planiram da sa svim nacionalnim manjinama napravimo te večeri romske kulture, vlaške, makedonske i svih ljudi koji žive na prostorima, ali da na neki način imamo tu, da kažem, jedinstvenu crtu i zajedništva ljudi sa Balkana i bila sam prisutna na Summit Balkan Open u Draču, koji je bila preteča ovih svih kontakata i tada smo uspeli u Makedoniji, u Privrednoj komori Skopja da napravimo divne dogovore o saradnji sa turističkim agencijama iz Makedonije i mogu da kažem da je svakog meseca najmanje jedna ili dve grupe iz Makedonije prisutna ovde kod nas u hotelu kao gosti, a ujedno odrade i deo te naše turističke ponude, pre svega Golubačke tvrđave iz 13. veka i verskog turizma koji je u Srbiji sada dosta zastupljen, naročito naš manastir Tumane koji predstavlja sada srpski ostrog. Do njega se lakše dođe nego do ostroga i u njemu su dva velika svetitelja, Sveti Zosim i Sveti Jakum, koji pomažu da se ljudi dođu, pomole, iscele, dolaze sa raznim problemima, sa raznim situacijama, zdravstvenim i bilo kakvim i mi dobijamo povratne informacije da su mnoga ta iscelenja uspešno završena, tako da su gosti tu prisutni i iz tog dela i domena i Bogu hvala da ako nešto postoji, a postoji, da ljudima ipak nešto pomogne. Mi smo tu za sve goste, za sve vernike, organizujemo takođe i pripreme sportista, kampove sportista, planinare, jedrenja, pecanje, dani smuđa. Znači, zastupljeni smo u svim sferama društva, organizujemo i seminare i kongrese. Znači, ljudi su prepoznali naš domaćinski duh, prepoznali su da je ovaj prostor odiše nekom toplinom i iz tog razloga je i hotel je star 40 godina i mi želimo da zadržimo njegovu autentičnost, ali da ga osvežavamo nekim modernim detaljima, jer je tako napravljen od prirodnih materijala, tako da se naši gosti osjećaju kao da su kod kuće. Hrana je takođe prilagođena svim našim ukusima, da dosta stranaca koji dolaze kod nas uživaju u našim specijalitetima i prosto su oduševljeni izgledom hotela, jer je jako malo sada sresti hotele iz tog doba
iz tih perioda i u njihovim i u našim zemljama, svi su krenuli nekim jako brzim pomodarskim načinom izgradnje. Naši zidovi su dobri, naša gradnja je autentična i mi smo kao hotel postali prepoznatljivi kako na prostoru Srbije, tako i na prostoru Balkana. Lepo pitanje i težak odgovor. Činjenica je da je to bilo teško na samom početku, prvo od porodice, da se žena bavi takvom vrstom posla i da je dosta odsutna od kuće. Prvo je taj segment u okruženju bio jako težak, ali je trebalo izboriti se. Trebalo je dokazati da jedna žena može sve, biti i poslovna, a imati i porodicu. To je prvi deo problema. Drugi deo problema biti na tržištu sa muškarcima koji su tada bili u zrelim godinama sa dosta iskustva. Ja ih nazivam pravi lavovi na tržištu, gde sam ja kao početnik, kao žena, to posmatrala sa strane i bukvalno upijala i krala njihovo obraćanje, njihovu komunikaciju, mere za poslovnost i privatnost i presecanje u nekim stavovima, pričama i oštar nastup za branjenje svoje ličnosti, za branjenje svojih poslovnih ideja. Bilo je jako teško, ja moram da priznam da svi mi, bez obzira gde smo i gde živimo, sredina jako malo prašta nečiji uspeh. Čak bilo gde da sam, ja sam inače iz Požarevca, čak i ovde u Golubcu, kada sam imala prilike da odnesem svoja priznanja i pohvale od strane društvene zajednice, imala sam jedno iznenađenje, prosto ljudi su se pitali kao, a šta će to našem gradu, našoj sredini? Meni bi bilo čast, ja i svoje kuvare, kada ih neko nagradi ili bilo kog iz osoblja, ja se ponosim time i nagradim ih na jedan drugi način, finansijski ili nekim danima ili bilo kojim načinom. To je deo motivacije, da ljudi rade i da znaju zašto su angažovani i zašto donose rezultate. Naša sredina to jako slabo zna da ceni i da prepoznaje, a naročito kada su žene u pitanju. Meni je dovoljno uvek bilo da mene moja porodica i moje okruženje, kolektiv u kome radim, zna to da prepozna, da ceni i da se ponosi. A za sredinu jako malo ljudi zna da ceni nečiji uspeh i teško se bilo koji uspeh prašta. Ljudi su znatiželjni, sujetni, prosto misle da doći do nekog cilja i do nekog rezultata da je to jako lako. Moj radni dan počinje ujutru u 7, završava u 24 sata. Kada bi svako barem pola radnog vremena toliko radio, naša država bi bila jača od Švajcarske. To moram da kažem za Srbiju, ali to je karakteristika svih naroda na Balkanu. Ali zato taj naš narod sa Balkana kad ode preko, on radi po 12 sati i po 16 sati i zna da kaže da imaju para. Ja kažem, nikad nisam težila da odem u inostranstvo, jer sam i ovde za toliki rad i angažovanje zarađivala da imam normalno da živim. Tako da je moja poruka bolje biti domaćin u svojoj zemlji i raditi predano i kad imate za sebe dovoljno, imat ćete i za društvo i za zajednicu. Tako će ceo sistem brže da napreduje i da raste, a svi oni koji znaju da cene vrednosti, oni će to prepoznati i nagraditi. MRP е новиот перфектно балансиран протеински оброк. Пробајте го, вкусете го новиот напалм MRP. Перфектно балансиран состав од повеќе состојки. Многу вкусен и хранлив. Ја зголемува чистата мускулна маса. 30 грама високо квалитетен и лесно сварлив протеин во порција. Ниско гликемични јаглени хидрати.
Комплекс од 25 витамини и минерали за комплетна подршка. Верувајте и на легендата. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show. Rečeno u početku i mladost čini svoje. Vi svugde pristupate širokog srca i otvorenog srca u kontaktima sa ljudima i vreme vas nauči šta trebate kome da kažete, kome da pričate, kome da pomognete, ali iskreno rečeno u svom radnom i životnom veku i privatnom veku dokazala sam lično da jako je malo pravih prijatelja, da je definitivno mogu da podelim poslovne partnere i prijatelje i lične prijatelje i kućne prijatelje. I moram da priznam da je u svim tim segmentima dosta toga bilo sa velikim razočarenjem. U poslovnom svetu vi se postavite tako da uvijek možete sa mnogobrojnim kontaktima, vi stičete rutinu, da prepoznate ličnost, da skenirate zadnje namere bilo kog čoveka kada je posao u pitanju i vi odmah možete da napravite, da kažem, neki svoj štit u bilo kom segmentu kontakata, razgovora i to je za vas na neki način olakšavajuće. Teži je ovaj primer su prijatelji. Kada kažemo prijatelji, mislim na one sa kojima se družite i sa kojima često dolazite u kontakte u sklopu porodice. Pa tu mogu da kažem da sam tu doživjela najveća razočarenja od ljubomore, zavisti. To se ne pokaže odmah. Naravno, svako te iskoristi na neki način za ono što si mu potreban. A vreme dokaže ko ostaje pravi prijatelj i ko je sa tobom u bilo koji segmentu života. Svi mi, lideri, menadžeri, imamo uspone i padove kako u privatnom, tako i u poslovnom svetu. Ne mogu da kažem da ja nisam mimoiđena toga i u svom poslovnom svetu imala sam turbulentne uspone, padove, ali na to utiče sistem, društvo, okruženje, privredne situacije, što je sasvim normalno za sve menadžere, ali oni moraju da se izbore, da nađu put i način da njihova kompanija opstane i da preduzimaju nekada takve oštre mere bez obzira na tu neku poslovnu etiku i poslovnu, da kažem, strategiju. Kažu ljudi da papir trpi sve i to je činjenica. Vi da biste uvek imate neku klauzulu kroz ugovor da cene trpe promene na tržištu. I tu mora biti brzog efekta po cenu. Neki put je bolje i ne raditi, nego raditi sa gubitkom.
Ja sam uvek za to i pridržavam se tog stava. A što se tiče ličnih prijatelja, tačno se dokazalo da većina njih su tu, pored, kad im nešto trebate. U mojim najtežim trenucima, kada sam imala i privatnih i poslovnih problema, uvek vam se jedino nađe porodica. Porodica je ta koja vam daje vetar u leđa. Svi ostali, oni koji mogu da pomognu, oni pomognu, da li kroz posao, da li kroz neki deo priče. Neki put i ta topla reč je bitnija ili taj podstrek da možete, da ćete prevazići nešto, da ćete rešiti, mnogo više znači nego da vam neko finansijski i bilo kako pomogne. Možda kroz taj neki običan razgovor vi možete da pronađete neko rešenje za neki vaš dati problem, što je meni mnogo pomoglo, jer ja pre svega volim ljude i nisam zlopamtilo, ali mi je drago da je moj poslovni i privatni deo života dosta selektiran što se tiče ljudi i prijatelja, tako da kažu da je bogat čovjek kad ima 5 prijatelja. Ali moram da kažem, ljudima kojima sam najviše pomogla, oni su mi najviše zabili nož u leđa, možda zato što pristupate emotivno, ljudski, krajnje dobronamerno, a onda se pojavi možda tu neka zavist, neka ljubomora, ne znam šta je u pitanju, da jednostavno neke reči ili neko delo vam ne bude prijatno, niti da ta cijela priča nije zahvalna celog tog prijateljstva i uloženog truda. Ja mnogo volim mlad kadar koji dolazi i radim na njihovoj edukaciji i tačno vi možete da prepoznate među ljudima budućeg lidera na osnovu svojih osobina, načina držanja, komunikacije, stava i ostalog. Svi koji počinju da se bave nekim svojim privatnim biznisom, bilo koje profesije i vrste, jako je bitno da ostanu dosledni sebe, da razdvoje poslovni od privatnog života, da u poslovnom svetu moraju da izgledaju krajnje poslovno, korektno i umereno, a da u privatnom životu mogu da budu ono to što jesu i što žele da budu. Znači, to su dva segmenta koje su dijametralno različita, a da bi u poslovnoj etici opstao mora da budu iskreni, tačni i uporni. Znači, jedna upornost ka cilju je mnogo bitna i moraju da teže tom nekom svom cilju. Biće tu prepreka, biće tu saplitanja, biće svačega, ali za sve ono što ne znaju nije teško pitati nekoga ko zna i posavetovati se, a s vašim razumom i odlukom doneti neko rešenje za koje vi smatrate da je najbolje za vas. U principu, lična odluka je najvažnija i čovjek se najviše uči na svojim greškama. Bez obzira što mi kažemo lakše se učiti na tuđim, ali dok sebe lično neka greška ne zaboli, to je jedan putokaz da se više takve stvari ne rade i ne dešavaju. Znači, pre svega, poslovni deo života odvojiti od privatnog, poslovnu etiku poštovati i nikako ne mešati sa nekim privatnim životom i nastojati da sve to lepo ukomponujete i da poslovni deo sveta sa kojima sarađujete
ostane po strani i da ne dolazi u neki deo vašeg privatnog života. Ги повикуваме сите гледачи од Македонија да дојдат и да го посетат хотел Голубац и секако очекуваме од тебе можеби во иднина да напишеш некоја автобиографија, затоа што навистина имаш инспиративна животна приказна која што треба да ја пренесеш. И ти посакувам многу успех во понатамошната работа. Се надевам дека ќе се дружиме повторно. Hvala na lepim rečima i željama. Možda će to biti neki period kada odem u penziju, da napravim tu jednu autobiografsku priču, poslovnu, mada u tim nekim postoji knjiga 50 uspešnih žena gde je do tada moja biografija izneta, naročito radna. Želim da svi gledaoci vaše televizije dođu otvorenog srca u hotel Golubački grad, da u našem okruženju mogu da uživaju kako u prirodnim lepotama. Vi imate Ohridsko jezero, mi imamo Dunav, koji je ovde bukvalno jezero, imamo svetinje koje su isto tako znamenite kao i vaše svetinje i mogu da kažem da smo mi jedan bratski narod sa istom željom, kulturom i tradicijom i da jednostavno mi smo jedni za druge uvek tu, zato je i Open Balkan već prisutan među našim narodima.